wa mona ke enwa Dr. Masekwani ke na le yena phabosing ya khaso mona go Lesedi FM. Bontate re tshwareng ka mehala re ka etsang matsatsing ana a phomolo matsatsing ana re leng hona go theola diketso tsa botlhokotsebe go theola dipolano makeisheneng a rona go theola taba ya o lelekisana ka dithipa ke melamu ke dithipa ke dithunya re ka etsang bontate ntate o sebeditse puo e sebediswang haholo ke dipolotiki man ba re ba o deploya ara re ke re deploying ha re ke re iphe mosebetsi ha ke re keneng re boneng nomoro ya mohala ke 086 000 3084 re ka etsang re le banna re ka etsang re le banna ntate Motau o fetse o bua re ka etsang matsatsing ana a phomolo ana a Christmas bonno bijana ha re fiwa matsatsi a phomolo hona le ba sa phomoleng re fiwa matsatsi a phomolo ba sa phomoleng ha bana nako ya ho phomola bona ba etsa batho ba dule balla ba etsa batho ba dule ba lahlehelwa ba etsa batho ba dule ba hloka khotso ba etsa batho ba dule ba tshaba ba tshuwile batho ba tshuhile ka dinako tsohle mare bontate ke bana re teng ake re iphe mosebetsi wa hore ha ke le ntate strateng saka ke ipolelle hore ke nna le podisa la stratas ke leboa ngwana mme ha ona ntho e tlo etsahalang e fosahetse ntate Motau a ntate sheba fela wa chase studio o chase ka bo 10 bosiu o kopana le motho ka kasitse TV ya 70 inch strateng bosiu ka nako eo o ke shopo e feng e butsweng nako eo ka 10 ke shopo e feng ha o qeta wa feta ha ona taba hobane ha ya etsahalla wena ntho eo ha ona taba hobane ya etsahalla wena ntate Motau a re qaleng re nne le taba a re qaleng re kgathalleng a re kgathallane hobane ntwena e ka tswesa etsahalla wena direct mara indirectly ya jika ya tla ho wena o sane tlabele wena a ke re be bontate festive season re taba yone re na le yona ha o tlo ngwana motho mo nna le taba ka le o ka letsetsa sepolesa o tshwere fono ho wena mono letsetsa bontate a ke re emeng ka re ya bona Afrika borwa ya senye batho le a tseba re dipolano tse bohloko tsena tse tsalang makeisheneng a rona go tloa bo Soshanguve bo Soweto Tasimane Bonyanga bo Philippi Bloemfontein hohle o ka ba o ka ba Harrismith o ka ba Durban ngwaneso hohle o ka ba Khayelitsha o ka ba Northern Cape le a tseba re etsa re se ke ra fumana mesebetsi aholo di investors di abaleya di tswile di a tshoga ba baleya batho bana ba baleya batho bana ba tlameang o tla tsetela mona ke renke ntate re mutlwe mona mo mamedi o moyeng hona jwale o Lesedi FM dumela ntate re a phela ntate tata uthetha no Aphiwe wakwakhweba ngiyeva Aphiwe thetha ndive lapho eSengcobo la ndiyabonga apha eNgcobo thetha nami ndilalele ubuhlungu lento yenziwa ngamadoda apha eSouth Africa ngoba ayingabo mama ngamadoda baba bazibizi babangamadoda bengengomadoda ngamagwala uyabibala ndilalele tata ndilalele ala sibulela lo mjibi ngithe bafondini ngoba ningabafondini aningawo namadoda bafondini ababulala abantwana abaningi nabafazi kaniphume nizojongana namadoda ngoba lento niyenzayo kubugwala noba ngaba nemali kangakanani na akhathaseki noba ngaba aninamali kangakanani na mina nenza lento kaniphume nizojongana namadoda
Siyabonga enkosi tata a re a ke letswe le tlo shebana le bana o bua puo ya Sexhosa ke tshwara mona ke tshwara mane empa o re batho ke makwala o re batho ba etsa ntho tsena haibe ke utlwile hantle le tlankinela matso metsing hle ha ile hore hona le mo mhlomong puo ya haileng ya kwana le tseba re puo ena ha ke tsebe hantle fela ke a tshwara mona ke tshwara mane hore ke utlwile a makwala ke utlwile hore mono ke makwala re tswang banna le tlo shebana le banna tloelang bokwala tloelang ho bolaya re tloelang ho bolaya basadi tloelang ho bolaya bana tloelang ho kenela bana tloelang ho bolaya Afrika Borwa ke a leboa Nanki ke a leboa Matshidiso Marope o mphile karabo le hakwe ke re a leboa haholo ba re Dr. Masekwane dumela kore ntate Masekwane nna ke tlabe ke botsa ke re hantle makeisheneng re banna ba ho etsa makeisheneng ha bana ba iketsetsa ka mo ba ratang ka teng ha ditsotsi di etsa ka mo di ratang ka teng banna ba le teng makeisheneng banna ba le teng makeisheneng re etsang hantle banna ba le teng metseng o moyeng o le sedi khotso khawile mo mamedi dumela mo mamedi o moyeng dumela yandad Leganda. re a phela ndad Ipizenda. Ke ka fa tinga mona mona. Zare dwaka o se yo ngwana mme. Rintela wa ha go ha thobo za una ntse dinyana a ke ngwana mme. O ba se bo tsa tiro thu. lutswetswa diphoofolo ere ya ntate wa bona ntho ya pele ke yone ya o se hlompheno wa utlwa yona yo bana ba ithuta mohe ha re bue le wena tshwarelo ngwana mme ntate thuso ke le bona ntate wa bona radio o mametswe ke dimilione tsa batho hona jwale bana ba tlamea ho ithuta ho rona wa bona go mametse le ha o kena o halefile ke batla tjena re inkele hato ha re utswetswa dipo theola moya theola maikutlo bana ntwe re hlokang hona jwale ngwane re hloka order ho banna re hloka order makeisheneng a rona lo mashodu ana re bua le ona le utlwisa batho bohloko a so re le tlamea hore le nke molao matsohong re rata ho bua le maponesa o mmamele ngwaneso ke rata ho bua le maponesa hle seriti sa lona se a theoa banna maponesa re a kopa ha ona le maponesa a kenang diketsong tsa botsotsi e tswang mo ketsong tsa botsotsi maponesa e tswang diketsong tsena tsa botsotsi hlobola uniformo yeno o ikhutsetse ha bo yona o kene mo batlang o kena teng ho ba le etsa hore batho ba se ke ba le tshepa ya utlwa ntate hore ba bitsa maponesa ha ona le bothata ba boshodu ba diphoofolo o fumana hore maponesa ha ba thusi ke buile le bona ntate ka thata ke a leboa ntho nngwe wena ntate re phoqwa le ke baruti morao tjena baruti ba bontate Dr. Masekwane ke eng ho etsalang ke eng ka batho ba bapala ka bebele ntate Masekwane wa tswa tshwantse ke re bueng ka thata le baruti ba rona hore baruti ha re se ke ra sebedisang lentswe lena la boruti ka tsela e fosaetseng o tshwere ntle golo ntate Mteng ka hobane ntho tsena dikereka di sa hlompheha hona jwale ntate Mteng re ke be ra di docha ha re a tlameha ho di docha nnete ke nnete uranta ra di bona o ya di social media re a di bona le batho ba qetella ba sa hlole ba bona bohlokwa ba o ya kerekeng o bua yes because at the end of the day moruti ke tsotsi moruti wa tlhekefetsa le mo kerekeng o dula so o fitlela ntate Mteng ha ona ntho bohloko o le mo kerekeng o bo fitlhele lore phuteo yena e tseba bashimane ba strata ba bua mantswareng gore stoko sa moruti ke bo mang mo a ra kereke ke ntho bohloko ke ntho bohloko ke ntho e swabisang ene ntho e ntsha seriti ya se theola e se lahlela kwana ka tsele makatsang batho ba sa hlole ba tshepa ntate Mtaung dikereke ka hobane ho thwetapole e le nngwe e di bodisa kaofela and especially ya ka rella ka ntho ya bontate so le nna ke le moruti speaking on behalf of baruti ralwana ke a hweletsa ke eme mona ha o enhle banna
a ke le fokutseng a ke re khutlise nthwena ya seriti sa tshabo ya bo modimo a ke se khutle hape ka rantlu ya modimo wa tseba ntate mteng rona re gola nako ile ene re ha o le ntate o kena mo kerekeng o no fitlhela hore ha ntate kena ka monyako wa kereke ana kena a ikokobetse ka a kobeye o bona gose le teng monyako mole kore e le simbolo yo bontshang hore o tlile felo ga boitshepo jwa boitshepo a soka ha wa tla tulong fela last number hore momoshe rola mekhathatso ya ha tulo le ngo yona ya galalela batho bane ba bontsha ka diketso marona jwale ntate mtaung ha isa le yo hlompho eo o fumana la ko le moruti anwile ntate mtaung anwile ba gaiane ho thwe ke enwa moruti ke enwa o bojile o tshesa o tshwarwa ka difatuku tse metsi gaiane ke a bojile ai man ai a ke renke mo mamedi a le mona hem re tso ya pinenga ntate banna ha re ke re iphe mosebetsi ya khotso ntate bona nje a bana bana di tukelo ba e tsanga tshitshi ba tswadi ba ya ba hua ba e tsanga ba thoko ba ba ya di se tswatile le tsela ai tsaro tu bana para di tu a ka ba tsadi ba ona o mo shapuele jwale re etsa jwang ba nthwena ke ena ya etsala gona bona batho bona Pretoria o bolailwe batho ba 14 ba spetlele ba 11 ba thuntswe o tla no re ye go nna moemo o re ye re etsa jwang bona ntate bona ha le nne mo tsuza o sha tukelo wana mo ya tsi ba tsoga motšhomo le mo ra tenga pa sine ene ne ba polisa le shama mo ga ntate una manera non c'ha buona di fare la rata e tampoco va bene ma non c'è una io te lo andate chi non è la quella ma non si vai a uso vai a coraya vai a spero ma cosa fa hai la moda non sai allora so ke leboa ntate wa ka ke leboa mo mametseba temo ntwe ke nanang e senyile ntate mtao ha o sana kopano ha re le batho re sa utlwana ha ntse re tla re hola gore ntwena e reng ke re gutlisetsa tseleng tsa gale mo setsong sa motho montsho ene re ha o le moaisane wa ka o le ntate mtaung ha o no tsamayong ka leeto like December so ke ne ke sala ke tseba hore ke nna security sa hahao and then ke tlabe ke ntse ke tso se ke lo potolwa ntwele ke shebe hore ntho tsa hao di felletse santsane everything ili in order ha ona le dintja ke di fepe ke le moaisane ona le kopano mara ntate mto ona jwale ha o buisane le moaisane wa hao kopano ile la o tlo khotlo dintja di bohola bosiu o tsana le batho ba kenika ha o kgathale gore ha o sana taba kopano ntate mtaung re hola hona le ntho tsena tse reng di blockman re ne di bitsa jwa blockman mo di warding gote bontate e le di blockman ya e le blockman banna ba banetsa beke le beke o nona le meeting le khotla le be ikopanya mote o tloa meeting fela o tlo utlwa ward ena area ena mathata tenki ing ho tla bo report hore house number 3 hona le nkgono mo a sia kre pension tsa hae hana motho o hlokora kolmakelwe jarte wa reportiwa hona le mamang ngwana ntluyele o ja dititifatsi bile o shapa mmai bontate ba molate ka phafa ntate ba ke ba motshware na konyane ya khale na ledi mona bane ba le teng bontate ka na ledi ka mona gore o tlo mokokotlo na o bata ba ke ba o tshitse ka nako ya khale mtau ya no bana la ba hola ba bona rona bontate re kopane e tlisa fear e tlisa tshabo bona le hlompo le tswalo la bone la tsore hanka fosa hona le botho la banna le tlo sebetsanang le nna le tlo bitsa mshanyano o re kenya mahlo la sa shapiwi
mare o kile wa bitswa ke bontate ba bangata ba o be mona ba bue lona ba le bang ba o address ba le bangata ba o bolelo tsela e o hlabisang dihlong rona ba ntate ba strata sena tsela e o re kenyang mahlo ntate Motau ke dumela hore ha re ka khutlela mo re nneng le ntho tse tsa lebotho re kopanye what e itseng area itseng a re nneng le di meeting ra tseba hore house number 3 ho tswa mole ntate mo dula shapa mosadi every weekend mare thotse mare ha re ka ikopanya te mo le gotle mona ke mo re tla re tlo bua ka ntho tse ntate icon ntwena ya wa re sa tolerate a re sa ihlole re mamella a re no mamella jwale bibele e bua ka manyala a re no mamella manyala a ka rengana khotso mo mamedi metsotso e 20 hona jwale pele o ra le shebane metsotso ba metse nna ne o le matla holo bua monna e re ke nke ntate mona ke tso ya pineng mo mamedi o moyeng khotso ke le bonda ntate Motau ntate ke bo ke ka mona ka ntha ba le maobanya na maobanya ntate Motau ha re bua ke gona le nya bula o ka ntha ka le ditsa jwale re le bontate ke una ka mele re patro le re thuse tsone ntate o ile ntlha bo hloka hore re tlamele runa ile runa ba tshega ba di tsone tsa tseke tsa tsao kamane ka Pietre State Dr. Madia bana ba ntse motho o moholo wa Men's Forum tore ko tsena tsenya ni ntate Motau ha o hole ka le nthamona utlwana mo diketseng le fellante empa ha botsotsi bo ka ba itsahala mapolisa a kgone ho thola information hore batho bana ba itsa botsotsi ba bontate ka ba bolang ba tshwaro ka yona nakona eng jale runa re tlamele re thuse sepolisa wa sepolisa se ke tsa fitela hohle se matha bo dipolasing se matha kae bontate tlamele re be le ntho tsa Men's Forum la re ka ba re kala ntate Motau hona le bontate ba iqhilang ha ba e batho ha ba e batle o ya pilo bane ha o ikanwe ke mang ntlha ke ikanwe ke mang ai man mothata hai monna o reng wena man ntate Motau ha o etsa ntho ya bohlokwa ikanwe ke mang re batla o bona tlo fella ka ya sehloho sa bontate ene le tlinyenyane hampe ntate Motau hore sepolisa o tsane ka tsena le information o la ka bua ntha bohlokwa mona wa re two times spawning o ba di polisa tse o di tsa bo maplasi di ditwa ka di hona di khomo di phofolo mo ntate Motau di a tsenya ha re kopane le batho ba di khomo le ba di phofolo re two times spawning o tla utlwa kupane le tio ho lwana e monga e ka re ha ba khomo tsa mang ha ba di phofolo tsa mang mamela mona tshwara thulanyane fela jwalo ka ile le buile ka dikgomo eng le bua ka ke eng bosiu ha re tsama mona re kopana le makgoa ka divene ba kopane ba eme mono ba makgoa a gona jwang re bona ba eme ba thusane boshodung bo ba dikgomo ba diphoofolo ntate Motau makgoa a kopana ha o bua tjena ka ska ntwe bua e ka re bua mona le ditimo makgoa a kopane ka toropong tsa mane ba na le WhatsApp group ya bona WhatsApp group ena bona ba e hlompha ntate Motau ile ha ba kenya batho ba bangata hobane ba tseba e tlo tsineya ke le bona ntate ba tseba e tlo senya mo re fitlang teng ra senya mo re fitlang teng ra senya ntate Motau jwale re tlo kwala re a metsotso le 15 pele ra jwale bontate re a le mema bontate re a le bitsa hore iphe mosebetsi hona jwale thusang sepolesa buang le maponesa haebe hona le ponesa le itse mo ha le tshepahale batlang hona le ya tshepahalang ha ba babedi ba bararo ba sa tshepahale hona le e mong ya tshepahalang a se bohle ba sa tshepahaleng empa hona jwale maponesa sa tshepahaleng a tla ikutlwa hoba ditaba ke tsena di a hlaela di television ba tla ikutlwa yona metswalleo ya bona ba sebetsang le yona ba tla bantsha ba tla ba beha pepeneneng ba tla bantsha hona jwale ha o le ponesa je Mudbiki Stadag loop lo nwa ka kolo ya mosebetsi hona jwale le ponesa je Mudstadag loop lo bapala ka kolo ya mosebetsi tshwantse tsamaya hanyane ho thata ntate Mkhwana zula phefumoloa le ya bona hore na ho etsalang hona jwale mme ka o jwetsa le monsetlang ho tlo ba biba
lo hirwa ha maponesa e tlo ba ntho e thata hampe ntate wa ka a ke tlise ka taba ena sheba re na le bomme ba re ba bitsang re ke di-single parents o dula le bana ha ona ntate mo lapeng mme ona ha qakiwa ke ngwana o mo reporta kae hana moayante kore hana batho ba haufi bao a ka yang ho bona but ha o ka nna le lebothunyana fora monyana bontate ba ikopantshitse mo bloko mo woteng mme ona o tseba hore ha ngwana a bona o ka re o tswa tseleng hona le ko a kgonang a baliele teng o lo report pele a ka ya pele mapodiseng kore ka mantsoma o latela di-channel tse bontshang ngwana lerato re hona le hore ke ye straight mapodiseng ke kopile o batla thuso ya bontate ba bang ba ke batle ba bue le wena so ha re kenya mapodisa jwale o so le mobe jwale kore o kwallwe o e bona ntwe yano e bontsha le bana hore no mama o nkile mehato e tshwanetse e hantle ya mpha lerato because bana ba bangata ba kwatile hore ntho engwe le nngwe ha ba etsa batswadi ba mathela street police station and then e be kenya ho kwata ho bona jwale ake bo ntate re etseng hore batho ba dulang areaeng tsa rona a ba tsebe hore hona le bo ntate ba 10 nyana 18 ba ikopantshitseng ba sebetsanang le dillo tse sa tshwaneng tsa hore re di bitsa re ke thuso ya potlako motho a ka siela kae because before go tla mapodisa ntate mteng go fitla bo mampele go fitla rona jwalo ka ha motho a kula before go tla first aid ke bo mampele ke rona so a re nne le bothunyana leo le tlo ba mahlo ditsebe tsa o etsa tsa o thusa hore tsebe hore batho ba llela kae hona le bonkgono mo areaeng ha ba kgathallwe ntate mtau ha ona motswadi mo kore ha ona ntho e etsahalang mare a re ikopanye bontate a re ka ikopanya re tla ihlola ntwena re ka ihlola hona le momamedi a ngotseng a re ke na le ngwana o 15 years o pelo mpe jwang ha ke sa khona hle bontate o 15 years ka ngwana wa ka ha ke sa khona o di tlhapa kore ha ke batle next kore ha ke batle kore ngwana ona jo o roba pelo ya ka o roba maikutlo a ka o 15 years mme o tshojwalo o re tsele ngwana a leng ka yona ai bana ba tsuba di drugs bana ba bang ba batla o ikisa hape le makeisheng a rona hona le bontate ba bang le batjha bankang bana ba bang ba ise bo mabollong ka gang ntwe ka reng ye tshwantse re itibe man tshwantse re itibe ha re le banna ho tshwana le ena ya dikolong mo ba o fumane bana ona le clever fela jarting ya sekolo e shapang bana ba bang o tlisa bana ba tshwantse bontate ba tswe ba ye sekolong seo ba ye mo ba principal ke rona bana re teng re bontate ba 50 ke rona bana re teng re kopa moshimane itseng mamma a bitswe class mamma re a mokopa a tle mona a eme mo re a mmatla a tlo arabe hore monna re tle re utlwa ha sekolo setswa hona le ngwana o mo shapileng hona le ngwana o mo thibileng wa monkela ka ke banna ba ke bae a ntate mtau ba sekolong seo ba ilo bona clever ina ba re monna re a o jwetsa ba sebetsane le o o tlo thibe meisi o thibe ntswaki o mo shape o etseng o tla re tseba ntho e kgonwa fela ke kopano a re ikopanye ke le bontate re tloa mabenkeleng hona jwale ebile ha o tsholo re ikopanye re mabenkeleng o tla mona re tlabe re ya pina mo mamedi mametse le Sedi FM lenana o ke bua monna bontate ke a le bitsa hleka ke a le bitsa selemong sena ke a le bitsa bontate ke a le bitsa kaofela ha re thuseng maponesa ha re be mmo ha re sebetse mmo ha o le ting ye o reng eno ha ke motshepe jwang ho na le ba tshepahalang bao o ka buang le bona re a kopa banna ho be makeisheneng nana fela ngwana o tlile gona jwale o tswa mosebetsing a ba tlo hlokala a bolawa ke monna e mong a ba shwa fela ngwana o ba mothunye fela ngwana o ba mohlabe ka thipa ba mothunye ba be ba mo ba khore ba banna
tua ha se papadi clientele e khushisa hore go boloka ba ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaele. Ntate Masakwane ntate wa ngwana mme ha re kwala ke rata le nna hore ko leboe haholo ke a leboa ka mosebetsi wa hao gore o kene koloing o tlena ko ngo tlwa kwana bo Northwest na ko ngo le kae kereke na ko ngo khutle o tle mona re bua lona le bo maine ba nna ke le hlompha haholo le ba ruti ka ofela ba tla mona ba fihle ba re fe mantsi fela nna le wena re sebetsa ka monna mona re bua monna ke utlwa ditaba tse reng ona le tsona o ya ka mahaheng di phororong tsa metsi mahaheng motouleng di 20 tsona tse tsa kgwedi ka di 20 ntate moteng hona le bomme bana batjha ba sohlwang ke ntho ya moya ba sohlwang a re so bui ka yona ko ngo tshwantse ke re be le nako ntate Masakwane ke o hloba boroko ntho eo ke re tlo bua ka yona re ke re fane ka hora ka moya gore batho ba na le moya ba kgathatswa le bana dikolong fumana ngwane no hloleha ho ya sekolo e mo hloleha ho ya mosebetsing hobane o kgathatswa ke moya ke batlana ko ngwe re ke re tlo bua ka yona fela tswela pele yeah because ntho eo medical practitioners kapa di doctor a di kgonwe address ntho eo hangata ba tla ba o bolella ka depression kante ngwana ntho ya moya se tsitswile o makalo rwetsa but ha ke mo he ke ntho tse leng hore re lo thusana le ngwana mo Afrika re mo wena o kotle o bone hore thumo ya hao ya moya ditoro tsa hao dipono tsa hao a ke o lo thusahala o kwale selemo sena ka note e nngwe e sa tshwaneng le dijara tsena kaofela ka hobane ntate wa di 20 tsona tsena tsa December ra banka re jwale re kwala selemo because ona le batho ba ile hore ba ipotsa potso tse ngata ntate mtong hobane la pala ka sa kopane hobane ntwa mo ya ntate mtong e bohloko ha e ka tsoa ka matla o tla lose dikoloi o tla lose di business o tla roloiwa o sa loiwa o bone o lose le lenyalo ba bangata batho ba lahletsweng ke ntho tse ngata ka lebaka la hore ha ba ka ba ananela ntwena hore ya moya e teng maphilong a bona le o utlwisisa ntate mtao ba letsetsa kae batho ba re ntate mtao 0606835126 a ke di pheta hape 0606835126 o ka letsetsa mo o ka senda SMS o ka senda WhatsApp ha o senda molaetsa fela kapa WhatsApp kwala mabitso a hao o bore motouleng a ngwele mabitso a be a bitsa a re motouleng ha re jwalo ra tseba ona ke o batlang ditaba ka botlalo ka motouleng o tla di fumana tswa ofising ya rona last number ya re a le bo ntate motong ka tsele makatsa re bontate a re yemeng December tsena a ke re nne le moya wa o kgathalla amen ntja ntate motong bosiu ha e bogole fela o ihlokomele once ntja ke 1 ke 2 ke 3 ha ntse ka simula hona le ntho e bona a e bogole fela hona le ntho e bona mohaukuo a re ke re yen December modimo le hlonolo fatshe